එහෙන් කම ශිරුකුගේ ෆාෆා ෆියවා එහෙන් ෆාෆතන් අල්ලාහ් ඉරාද කරවි මිහක ෆුස්සවා දෙවවාන ඉන්න අල්ලාහ් ලා යග්ෆිර් අන් යුශ්රක බිහි ව යග්ෆිර් මා දුන ذلك ලිමන් යෂා එහෙන් කම දෙවන අනියාය කියේ මිහා මිද නෆ්ස කුරානියා ඒ බොඩ තිෆාෆා ශිරුකු ෆියවා කරවේ ෆාෆතන් ඒ ඉෆාෆත කුරා ඉෆාෆතහුගේ අහලු වෙරින් බාහුෂි ඛියාමෙත් දුවහුගා අල්ලාහ්ගේ මෂියතුගේ දහුගා එකලංගේ ඉරාද කරවේ මිහක e faafa fussawade vawane adi irada kurawwi mihaka narakaga azab devuma fahuga den naraka enne rubba ena swarga waddawa ei tawhid go matiga marwa feena wani ehenna mais duniyega bay bodati faafatan ena koffe bahuri ekama tawban ena marwa gendiyai ane aniyai ki ei miha ehem mistakun nakura aniya ei mihum meruma mihun naqiba gunuma mihun adiman hadi uturacche goma mikahala kantattan ei mistakun nakurawe aniya ei mihunge gatum maafa eden jihe kahara kantattan ei maafu libijje kamugamanam Allah subhanahu wa taala ekam fussava devwane maafu nulibi qiyamid duhuga ena Allah baddal kuffi kamugawanama enage heu amalu takun emihunna denjihe enage heu amalu takun denjihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurba fave tiyabamihum miyadu mihakat tiyabamihum aniyaveri fawanama ekan duniyega hallu qurahe ei eduwas awmuga kurinne eduwa haki ei dinar dirham ebbes mihege atuga waane duwa hennune mihaku mihegge hakku ada kurumaka yame duwa dinar dirham mihege atuga nuwane eduwas awmuga kurinti aba mihum yadu mihakan aniya rifawa nama ekan duniyega hallu qurash eduwa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe ekalna mukhatab qurba hadis qurabani tiaba mihuna inge manil muflis bangurutu efawa miha ki kaakukan aimmati ekkon huswe bangurutu efawa mihaki kaakukan tiaba mihuna enge hije ehindu ashabe kalu dannawani timannamen bangurutu efawa mihekkamuga mi balani malla dirham lahu wala dinar ei dinar dirhamen emihegge atuga nuwa miha ebahi ebbes lari ebbes faasa focchen emihegge atuga nuwa miha eyeti mannamen bangurutu efawa mihege gotuga bala mihaki hadisul quran adi eyen nune bangurutu efawa mihaki ei qiyam edwahuga bodati farbada tabbaruge hewkan dattan hifagen anna miheke enage fahatum mistakun annam farhane Allahge alutakun annam farhane ekako as munane mina waniti mannage le okorwala aneka ko as munane mina waniti mannan hadi huturu ecche goafa aneka ko as munane mina waniti mannage jahafa migota mihun annamun dane Allah subhanahu wa taala enage hewkan dattakun e mihun nawawara devwamun gendawane emme fahun enage hewkan dattan huswiru adi haggu libenjihe mihun as adi nunime emme fahun emihunge faafatan Allah subhanahu wa taala enage bole jassawa ena narake waddawa e bangurutu fawa mihaki ebahi alutakunge haggu takan aragen fawa miha yaki ei Allah mistakunge maafu nulibijjaw maddande Allah emiha ka maafen nokurabawan mistakunge maafu libijjaw maddande Allah subhanahu wa taala emiha ka maafen nokurabawan ehgamun duniyega e haggu ada kuran jehena komme miha kwes isnan jehena miha kan aniyaveri e fawjiyawa kan tan hallu kurum maruma kuriga de maruma fahuden qur'an ka nonnane qiyamat duhaki ei evves miha ku aneka kam mahsharuge maadanak maafen qur'an bappa darifulu bappa ka maafen qur'an mahsharuge maadanak komme miha ku se duhuga e mahsharuge maadanak go wani nafsi mage nafse evves miha ku enage hewkam aneka ka nudene mamma ka nudene darifulan enage hewkam hun sarregge min barwas efada evves kahala gaayittimage gulumen nonna tanuga kaakuto maaf qur'ane mihaka evves mihaka aneka maafen qur'an eta mahsharuge maadana niyave nimijjaw maddanden etanuga evves mihaka aneka evves ehi terika mennude ehen kam eduwas awuga kurim mihaka aniyaveri fawanama yaniya e haggu ada kuranchiye marumuge kuriga ehkam mi ilmerin zulmu baswa fawa timba e giteren emme boduba ekkamuga e bayan kurabani ei shiruku kurume ei shiruku koffikamuga wanama Allah subhanahu wa taala ifafen nufus sawani at-tauban wani duniyege na tauba wanjihe duniyege tauban we ena marwajja kamuga wanama ena ka ibs salama itterika menne